Yes, reka twongere tubahe ikaze kuri iyi saha aho ibintu byamaze kujya mu buryo ndetse operasiyo zikomeje kugenda zigaragara kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri uno mujyi wa Goma. Saho gusa turaje turebe uko byifashe ndetse turebe amakuru atandukanye akomeje guturuka mu mujyi wa Goma, aho biri kwemezwa ko igitero cya drone ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagabye off target yari yo kurimbura Joseph Kabila, bari berekiriye ko amakuru ari mu nyubako ze n'ubundi ziraho drone zaguye. Uramenya akantu ku kandi, umenye uko AFC yatabaye ndetse umenye n'undi kwikubitiro bari bafite wo kuba abarasa mu bayobozi bakuru b'ihuriro rya AFC, umwe mu basirikare bakuru. Ni mu nkundi rero ku murongo wa telefone turakira local informer aduhe ibyo n'ibyo y'ibikomeje kugenda ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara, aho turi bubajyane kuri tere turebe uko situation ihagaze, haba Masisi ndetse na Minembwe, turebe uko byifashe ndetse aho bivuga ko urugamba rwahinduye isura. Ni munyemerere rero onze turebe uko byifashe. Reka rero mbanze mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi namwe mukiza bwa mbere, nta kindi musabwa uretse kubana natwe nyine mukanda subscribe, nyamuna mukajya murayikinga mukanasharinga, bityo tukibanira mukajya mwiyumvira amakuru acukumbuye kandi yizewe. Tutabatindiye rero, reka ku murongo wa telefone twakire umunoko informa atubwire uko situation zihagaze saha ngaha. Nge ndi Damien Umugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Byifashe bite saha iyi ngiyi, umutekano umeze ute mu mujyi wa Goma? Umutekano ubu haratuje nyuma y'ibitero byabayeho, ariko ubona ko nubwo hatuje nyine hari ikibazo kijyanye n'umutekano, kuko hari ikikango ko n'ubundi ibitero bindi byakongera bigasa naho bigabwa muri uyu mujyi, kuko ubona ko icyari kizewe kijyanye n'ubwirinzi bwo muri uyu mujyi wa Goma gisa naho kitakizewe 100%, kuko ubona ko babashije gusa naho babashije kwageza drone zigakora n'igikorwa kirimo izi mfu zabayeho ku bantu. Ni ikintu rero ubona ko kiri uwo mutekano muke cyane muri iki gice ku baturage ndetse no ku ruhande rwa M23, ubona ko hatari umutuzo kandi akazi ari kenshi cyane kuri M23 mu buryo bwo kugira ngo bahindure uburyo ki iyi system ishobora kubasha kuba yakora gutanga umutekano muri kino gice cya Goma, ubona ko cyugarijwe n'ibitero bya drone ndetse n'umutekano mukeya mu bice bitandukanye ku butaka. Yes, Bwana Bizima rero ku yandi maxe imirwano ifashe ite? Si imirwano yahagaze, bahugiye kuri icyo gitero karundura cyabereye mu mujyi wa Goma? Oya, operasiyo ahantu henshi zirakomeje, kuko no muri Masisi za Kazinga n'ubundi operasiyo iracyakomeje kuri coalition nini cyane, ubona ko igizwe cyane na FDLR igikomeje umurego wo kuba igaba ibitero n'ubundi mu guhangana na M23 ishaka kwigarurira Kazinga. Ubona ko n'ubundi basa naho bayirimo, nubwo hagiye hatangazwa gufatwa kwayo cyane ku ruhande rwa M23, ariko urabona ko hakiriho akazi kenshi cyane, kuko ubona ko itahateye umugongo ngo izibukire, ahubwo imirwano igisa naho izingiyemo neza, ku buryo ubona ko utahita uhamya 100% ngo ninde uhagenzura. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko cyafashe intera ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubona ko iyi ntambara ishobora kwitabazwamo drone zasa naho zitanga support ku ruhande rwa FARDC, bijyanye n'uko urugamba rusa naho rwabakomeranye. Yes, Bwana Bizima, naho ngaho gusa wenda cyangwa hari n'ahandi hahubuye imirwano se, cyangwa muri Sud Kivu nta makuru ufite y'aka kanya? Sud Kivu ntago imirwano iyiburayo, hariya niho rusa naho ruzingiye muri iki gice cya Minembwe ndetse n'aka gace ka Mwenga. Muri izi saa sita z'uyu munsi mu gice cya Mwenga n'ubundi wumvikanye urusaku rw'amasasu, igaragara ko ari FARDC yari isa naho ijya gusa naho ijya gutata mu birindiro bya M23 mu duce isa naho igenzura muri aka kakise ka Burunyi. Ubona ko ni agace gahoramwo amambushi ku mpande zombi, yaba FARDC ndetse na M23, kuko ubona ko FARDC idakeneye ko M23 yabasha kwigarurira iki gice gisa naho gisatira amayira bakoresha mu operasiyo zijyana
ibyo kurya cyangwa se imbunda ndetse n'abarwayi bava ku rugamba mu gice cya Minembwe. Ariyo mpamvu ubona ko M23 isatira iki gice kugira ngo ibashe gusa naho ifunga aya mayira, ariko FARDC ukabona ko yabaye nk'aho idashaka ko bishoboka ko yatanga aka gace, kuko yaba ihuye n'ikibazo cyane mu gice cya Baraka kuba babasha kujya bagera muri Minembwe biboroheye. Rero ni ikintu ubona ko izi forces ziri hano zishobora kuza kugabwaho ibitero bikomeye, bijyanye n'uko ubona ko zishaka kwagura aka gace, kandi FARDC yatangiye koherezayo ubutasi bwa drone ku buryo isaha n'isaha hashobora kuba harasishwa drone mu buryo budasanzwe, kuko ubona ko ariyo operasiyo FARDC ifite muri iyi minsi yo gukoresha ikirere cyane kuruta ku butaka. Yes, bwana Bizima, rero nimba ari izo update wari ufite, reka tugushimire tukwifuriza amahoro y'Imana. Yego, urakoze cyane. Yes, nuko situwasiyo ihagaze, ariko biravugwa ko n'ubundi ihuriro rya AFC riri mu kaga gakomeye nyuma y'uko bavumbuye ikoranabuhanga ryabo, ndetse ubona y'uko bikomeje kugenda biba bibi. Iki cyari kigambiriye guhitana rero iki gitera benshi, wenda ku bitavuzweho rumwe, abenshi ntabwo bari bazi icyari kigambiriye. Cyari kigambiriye guhitana umuyobozi wahoze ari umuyobozi w'iki gihugu Joseph Kabila Kabange. Uyu yahoze ari perezida, ngira ngo murabizi, asimburwa na Tshisekedi, ndetse binagaragaza ko bitari buze koroha, bitewe n'uko iri huriro rya FARDC rifite gahunda, ndetse bivuga ko Kabila ababangamiye ku rwego rwo hejuru. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi giteje inkeke, ubona yuko bitari buze korohera ubu buyobozi bw'iri huriro. Ni mu gihe kandi bivuga ko n'ubundi ku ikubitiro, usibye na Kabila, bashakaga Generali Sultani Emmanuel Makenga, aho nawe yari muri gahunda y'aho iki bisasu bohereje byari bombarde. Ibi rero biragaragaza ko n'ubundi biri buze kugorana. Abasesenguzi mu bya politike baravuga ko bitari buze koroha natagira igihinduka kuri rino huriro rya FARDC. Si ibyo gusa, ariko hari amakuru ari kuvugwa ko n'ubundi bitoroshye. Umuryango wita ku bana n'ubundi Human Rights Watch uratangaza ko muri raporo yawo ko ihuriro rya FARDC, ariko ni leta ya Kinshasa, ko bivuga ko i Kinshasa hagiye hapfa abantu benshi bishwe n'ubuyobozi bwa leta, ndetse no mu bice bigiye bitandukanye. Ibi ni ibyagiye bitangazwa, ariko wenda kugira ngo mubone ko izi drone zifite imbaraga, mu ncamake dushobora kubabwira ko zarashe mu bice bigera muri 4, aho zibanze cyane muri Minembwe, ndetse zikabanda na Warikare, zaraharashe na Masisi. Ubona yuko izi drone zaje ari simusiga no muri Goma, aho wenda tubakijire mu mpfunyapfunya hano ku itariki 10/2025 mu Minembwe zarasheyo. Turi kureba 2025 ku itariki 9, aho bita Impeti Masisi zaraharashe. Ku itariki 21 Oktoba, aho bita Karembe Masisi zaraharashe. Aho bita Busika, hano ni Warikare, hano Katara ni Masisi, naho zaraharashe. Rero kugira ngo ubone yuko bifite imbaraga ni na gahunda ikomeye, urabona yuko hiyongereyeho utundi duce. Urabona hano 2026 hari Masisi, hari Minembwe. Aha ni ku itariki 2 z'ukwa mbere, hano zarashe Masisi. Ku itariki 12 z'ukwa mbere zirasa Minembwe. Hano 31 zirasa Madego, hano naho ni mu Minembwe. Hano 26 zirasa Rubaya, hano ni Masisi. Uyu munsi rero nibwo zarashe muri Kivu, bigaragaza ko izi mbaraga z'ubu buryo bushoboka bwose, bugaragaza yuko ihuriro rya FARDC ryamaze kubaka ikoranabuhanga mu bikorwa bigiye bitandukanye byose. Ibi rero bikaza gushyira mu kaga gakomeye iri huriro rya AFC M23, bivuga ko rifitemo n'abagambanyi bagenda abaturakinga, cyangwa bagenda berekana aho abayobozi banyura.
turahabaye rero kugira ngo n'ubundi dukomeze tubakurikirane update, nizo update zari zigezweho. Rero reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mwebwe mwahisemo kubana natwe, twihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Imana ikomeze ibane namwe.